ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سفیر فوق‌العاده و مختار فرانسه در جمهوری تاجیکستان میشل تاران و سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان سرگئی لیاکین فرالوف امروز در پایتخت مملکت شهر دوشنبه اجلاسیه پنجم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم دایر گردید. آمادگی‌ها به تجلیل جشن بین المللی نوروز در شهر و ناحیه‌های مملکت. استحصال محیط در شهر وحدت بیشتر گردیده، در این سمت خواجگیداران فعالیتی با ثمر دارند. شرح پورای خبرها. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی با سفیر فوق‌العاده و مختار فرانسه در جمهوری تاجیکستان میشل تاران ملاقات انجام دادند. ملاقات مذکور با خواهش راهبر کورپوس دیپلماتی فرانسه در کشور صورت گرفت. در ابتدای صحبت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی سفیر نوتعیین فرانسه را با آغاز فعالیت نمایندگی در تاجیکستان تبریک گفته با او در سمت تحکیم مناسبت‌های دوجانبه دو کشور کامیابی‌ها تمنا نمودند. محترم رستم امامعلی با نظرداشت تاریخ بسیار ساله مناسبت‌های حسنه دو کشور تاکید داشتند که جمهوری تاجیکستان به مسئله رشد همکاری بسیار جانبه با جمهوری فرانسه همیشه توجه خاص ظاهر کرده توسعه مناسبت‌ها را با این کشور از افضلیت‌های اساسی سیاست خارجی خود می‌حسابد. جانب‌ها موقع و نظر مشترک خود را در تامین رشد استوار، پیشبرد و عملی‌سازی تشبس‌های جهانی و همچنین در بررسی مسائل تغییریابی اقلیم اظهار داشتند. با قناعتمندی ذکر کرده شد که سالهای آخر بعد برگزاری نخستین بیزنس فورم صاحبکاران دو کشور در سال 2015 و تأسیس شورای صاحبکاران تاجیکستان و فرانسه در سمت تقویت همکاری‌های تجارتی و اقتصادی قدم‌های نظررس گذاشته شدند. ضمن صحبت در برابر دیگر ساحه‌ها اینچنین رشد مناسبت‌های بین پارلمانتی جوابگوی طلبات معاصر همچون یکی از وسیله‌های ثمرناک رشد همکاری دوجانبه ارزیابی و ضرورت فعالگردانی رابطه‌های گروه‌های دوستی و همکاری بین مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و سنت جمهوری فرانسه تاکید کرده شد. امروز همچنین رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان سرگئی لیاکین فرالوف را با خواهش او به حضور پذیرفتند. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی کوشش و هوسمندی سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در کشور را در توسعه همکاری بین پارلمانتی بین تاجیکستان و روسیه نیک ارزیابی کرده. آمادگی جانب تاجیکستان در معین‌سازی افضلیت‌های اساسی رشد مناسبت‌ها و همکاری دوجانبه با روسیه که شریک مهم استراتژی کشور به حساب می‌رود اظهار داشتند. ضمن ملاقات جانب‌ها وضع و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه از جمله در سمت رابطه‌های بین پارلمانتی را بررسی کرده در مرحله معاصر نقش دیپلماتی پارلمانتی را همچون عنصر کلیدی همکاری بین دولتی ارزیابی نمودند. در این جهت اهمیت مؤثر همکاری در چهارچوب صیغه‌های نادر و ثمرناک بسیار جانبه پیش از همه اسامبله بین پارلمانتی اتحاد دولت‌های مستقل و اسامبله پارلمانتی سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی و سهم مهم آنها در رشد فضای حقوقی تاکید گردید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی قید نمودند که تحکیم همکاری متقابل در حوزه اسامبله پارلمانتی سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی یکی از سمت‌های مهم دوره ریاست جنوبی تاجیکستان در این سازمان محسوب می‌یابد. لازم به یادآوری است که طبق قرار شورای اسامبله پارلمانتی سازمان عهدنامه امنیتی دسته‌جمعی از 30 نوامبر سال 2020 جلسه سیار شورای اسامبله پارلمانتی سازمان مذکور 31 مارس سال 2021 در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. در رفت صحبت جانب‌های اینچنین دیگر مسائل دوجانبه را بررسی نمودند. امروز تحت ریاست رئیس شهر دوشنبه رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اجلاسی پنجم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم دایر گردید. در کار اجلاسی وکیلان از جمله وضع اجرای نقشه چرابینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و برنامه دولتی در ساحه صنعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان را برای سالهای 2020-2025 بررسی نمودند. گزارشی همکارانمان. امروز در شهر دوشنبه اجلاسی پنجم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم دایر گردید. اجلاسی مطابق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حاکمیت دولتی و در اساس قرار رئیس
даъват карда шуда таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ сурат гирифт. пас аз интихоби котибот ҳайати таҳрирӣ ва тартиби кори иҷлосия вакилон рӯзномаи кори онро тасдиқ намуданд ки ба он масъалаҳо дар бораи вазъи иҷрои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва барномаи давлатӣ дар соҳаи саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар бораи вазъи истифодаи моликияти коммуналӣ ва иҷрои консепсияи ислоҳоти хоҷагии манзиливу коммуналӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2010-2025 дар бораи қабул ва эътироф намудани молу амволи коммуналии шаҳри душанбе вобаста ба тағйир ёфтани сарҳади маъмурии шаҳри душанбе дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 62 дар бораи таъин намудани интихобот дар ҳавзаи интихоботии рақами 62 ва таъсис додани комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе инчунин тасдиқи қарорҳои раиси шаҳри душанбе ворид гардид. дар оғози кори иҷлосия вакилон вазъи иҷрои нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва барномаи давлатӣ дар соҳаи саноатикунонӣ бо суръати ҷумҳурии тоҷикистонро барои солҳои 2020-2025 баррасӣ намуданд. пас аз муҳокимаи ҳамаҷониба иҷлосия қарор кард ки дар ҳамкорӣ бо мутахассисон қарори раиси шаҳри душанбе ва нақшаи чорабиниҳои онро вобаста ба барномаи саноатикунонӣ бо суръати кишвар барои солҳои 2020-2025 дар кӯтоҳтарин муҳлат таҳия намуда ҷиҳати расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар бобати бунёди коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва бо ин васила зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ ва солимгардонии онҳо ба хусус корхонаҳое ки қаблан хусусӣ гардонида шуда вале аз фаъолият бозмондаанд инчунин бобати зиёд намудани иқтидори истеҳсолии онҳо чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. дар ин робита раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ таваҷҷӯҳи масъулини соҳаро баҳри ривоҷи ҳунарҳои мардумӣ ва ба кори доимӣ ҷалб намудани занону духтарони хонашин ҷиҳати тақвияти рушди содирот ва ҷараёни диверсификатсияи истеҳсолоти ба содирот нигаронида шуда фароҳам овардани шароитҳо барои ташкили фаъолияти соҳибкории хурду миёна ва бо ин васила то охири сол зиёд намудани ҷойҳои нави корӣ ва ба стандартҳои байналмилалии сифат мутобиқат намудани маҳсулотҳое ки аз ҷониби корхонаҳои саноатии шаҳр истеҳсол мешаванд тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. ҳамчунин бо ҷалби сармоя ва соҳибкорони ватанӣ бобати ташкил намудани корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсоли маҳсулоти дузандагӣ хокаи ҷомашӯӣ ва собун либоси мактабӣ назорати воридот ва истеҳсоли обҳои ташнашикан шиша коркарди гиёҳҳои шифобахш корхонаҳои ҳасиббарорӣ ва консерваҳои гӯштӣ ва бо мақсади баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои саноатии шаҳри душанбе ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти баландсифат ва рақобатпазир бо корхонаҳои саноатие ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро коҳиш доданд корбарӣ намоянд. раиси шаҳр муовинони соҳавиро вазифадор карданд ки якҷо бо раисони ноҳияҳо ва сохторҳои дахлдори шаҳрӣ бобати ба истифода додани корхонаҳои истеҳсолии минтақаи саноатӣ воқеъ дар кӯчаи зебунисо 5 ва барқарор намудани иқтидори истеҳсолии корхонаҳои дар ҳудуди ноҳияҳо фаъолияткунанда чораандешӣ намоянд. раиси шаҳр таваҷҷӯҳи масъулони соҳаро ба масъалаи баланд бардоштани суръати рушди соҳаҳои иқтисодиёт сатҳи некуаҳволии аҳолӣ ва коҳишёбии сатҳи бекорӣ ҷалб намуда талаб намуданд ки истифодаи технологияи нав ва истеҳсоли молҳои рақобатпазирро дар корхонаҳо ба роҳ монда афзоиши содироти ҳаҷми маҳсулоти дохилӣ ва кам кардани воридоти ҳаҷми маҳсулоти беруниро таъмин намоянд. дар иҷлосия вазъи истифодаи моликияти коммуналӣ ва иҷрои консепсияи ислоҳоти хоҷагии манзиливу коммуналӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2010-2025 баррасӣ гардид ки аз рӯи он ҳисоботи муовини якуми раиси шаҳри душанбе амирхон қурбонзода шунида шуд. дар ин робита ниҳодҳои марбутаи шаҳрдорӣ вазифадор шуданд ки бо мақсади истифодаи самараноки моликияти коммуналӣ ва ба иҷора супоридани масоатҳои озоди моликияти коммуналӣ пурра таъмин намудани ҷамъоварии маблағҳои амволҳои фурӯхташуда ва иҷораи объектҳои моликияти коммуналии шаҳр таъмини ба қайдгирии пурра ва дурусти амвол инчунин ҷорӣ намудани тартиби ягонаи ҳисоби бино ва иншоотҳое ки аз ҳисоби ҳудудҳои ноҳияи рӯдакӣ ба шаҳри душанбе ворид шуданд чораандешӣ намоянд ва барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии манзиливу коммуналӣ барқарорсозӣ ва азнавсозии инфраструктураи муҳандисии коммуналӣ азнав таҷҳизонии техникии корхонаҳои коммуналӣ инчунин ҷиҳати солимгардонии иқтисодии корхонаҳои партовкашонӣ баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ таъсиси корхонаҳои коркарди партовҳои истеҳсолӣ пурра ба системаи билингӣ гузаштан ва бартараф намудани қарздориҳо инчунин пурра фаро гирифтани муштариён бо шартномабандӣ чораҳои амалӣ андешанд.
ҳамчунин бобати иҷрои пурраи консепсия ва ташкили ширкатҳои соҳибмулкони манзил ба ин васила нигоҳубини дурусти биноҳо, такмил додани сохтори соҳаи манзиливу коммуналӣ махсусан дар маҳаллаҳои аз ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ воридшаванда, коҳиш додани қарзҳои соҳа, таъмини тозагии манзилҳо, биноҳои истиқоматӣ ва ҷӯйборҳо, хурраму сабзгардонӣ, инчунин вусъат бахшидани корҳои ободониву сабзкорӣ, шинонидани гулҳои мавсимӣ дастуру супоришо дода шуд. дар иҷлосия дар бораи қабул ва эътироф намудани молу амволи коммуналии шаҳри Душанбе вобаста ба тағйир ёфтани сарҳади маъмурии шаҳри Душанбе, раиси кумитаи идораи замини шаҳри Душанбе Раҷабализода Маҳмадсафо ҳисобот дод. дар ин бора иҷлосия қарор кард ки молу амволи дар ҳудуди 7659,125 гектар қитъаи замини бо тартиби муқаррар гардида ба ҳудуди шаҳри Душанбе ворид гардида, моликияти коммуналӣ эътироф ва қабул карда шуда, истифодаи самараноки он таъмин карда шавад. роҳбарони соҳаҳои дахлдор ва сохторҳои марбута ӯҳдадор шуданд ки ҷиҳати ба қайдгирӣ ва истифодаи самараноки моликияти коммуналӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, иншоотҳои иҷтимоӣ, таъминоти оби нӯшокӣ, барқ, алоқа, нақлиёт ва ғайра тадбирҳои зарурӣ андешида, зимни таҳияи буҷети шаҳри Душанбе барои солҳои минбаъда, маълумотҳои оморӣ ва ҳисоботҳои давлатӣ тағйироти марбутаро ба инобат гиранд. маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ваколати вакил аз ҳавзаи интихоботии рақами 62 Зувайзода Маҳмадсаидро бинобар вазифаи раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданашон қабл аз муҳлат қатъ кард. бинобар ин бар ивази вакили хориҷшуда дар ҳавзаи интихоботии рақами 62 санаи 16 майи соли 2021 интихобот муқаррар гардида, комиссияи шаҳрии интихобот таъсис дода шуд. раиси шаҳри Душанбе вобаста ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баргузории чорабиниҳои сиёсӣ дар шаҳри Душанбе муовини якум, муовинони раис ва раисони ноҳияҳоро вазифадор карданд ки мунтазам дар тамоми шаҳраку маҳалла, корхонаву муассисаҳои давлативу ҷамъиятӣ шанбегиҳо ташкил намуда, ҷиҳати таъмини тозагиву ободӣ, сарсабзиву хуррамӣ, тақвияти корҳои созандагиву бунёдкорӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ва сари вақт ба истифода додани иншоотҳои ҷашнӣ чораҳои зарурӣ андешанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори боварӣ карданд ки сокинони сарбаланди шаҳри Душанбе ҷашни бузурги миллӣ, 30-солагии истиқлолияти давлатиро бо корҳои азими созандагиву бунёдкорӣ, нерӯи тоза ва азму иродаи қавӣ баҳри пешрафт ва ободии имрӯзу фардои пойтахти давлати соҳибистиқлоламон истиқбол мегиранд. иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар робита ба соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ кард. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашаванда қарорҳои дахлдор қабул гардид. вобаста ба фарорасии наврӯзи байналмилалӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кулли сокинони пойтахтро табрику таҳният гуфта, иброз доштанд ки иди наврӯзи байналмилалӣ барои мо тоҷикон ҷашни азизу муқаддас ба шумор рафта, ин ҷашн дар масири таърих бо фазилату суннатҳои некаш дар ҳаёти маънавӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва эҳёи миллати кӯҳанбунёди тоҷик нақши бузург бозидааст. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори боварӣ намуданд ки иди байналмилалии Наврӯзро аҳли сокинони пойтахт бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил намуда, корҳои хуррамгардонӣ, тозаву озода кардани маҳаллаву кӯчаҳои худро вусъат бахшида, Наврӯзро сазовор пешвоз мегиранд. дар ҷанбасти кори иҷлосия, раиси шаҳри Душанбе вакилон ва кулли ҳозиринро бо иди байналмилалии Наврӯз табрик намуда, ба онҳо сарбаландӣ, хонаободӣ, саодатмандӣ, бурдборӣ ва ба Тоҷикистони азиз пешравию шукуфоиро таманно намуданд. бо ҳамин иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқии шаҳри Душанбе давати шашум кори худро анҷом дод. имрӯз бо иштироки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зерисгоҳи барқии саноатӣ воқеъ дар кӯчаи Ҷаббор Расулови ноҳияи Сино баъди навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бояд зикр намуд ки бори аввал дар зерисгоҳи барқии мазкур сохтори тақсимотии 10 киловаттаи дуқабата бо воситаҳои ҳимоявии микропротсессорӣ барои фоиданокиашон баланд дар истифода қарор дода шудааст ки хизматрасонияшон осон ва қулай мебошад.
امروز در شهر دوشنبه با اشتراک رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی زیرسازی برقی صنعتی واقع در کوچه جبار رسولوی ناحیه سینا بعدی از نفتسازی مورد استفاده قرار داده شد. تذکر باید داد که سنه 9 مارس سال 2017 سازشنامه مبادله یادداشت‌ها میان حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری ژاپن به تصویب رسانیده شده. در اساس سازشنامه مذکور 30 ایولی سال 2017 سازشنامه گرانتی برای از نفتسازی زیرسازی برقی صنعتی و ساختمان زیرسازی برقی نو پایتخت با ارزش عمومی 21 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به امضا رسانیده شد. کارهای ساختمانی از طرف پودرچی گنرالی نیشیزاوا وزیر پودرچی جمعیت سهامی کشاده تاجیک گیدروالکترومونتاژ با صفت بلند به انجام رسانیده شدند. در رفتی از نوسازی 2 عدد ترانسفورماتور 25 مگاوات با ترانسفورماتور 40 مگاوات را عوض کرده، ساختار تقسیماتی 35 کیلووات و ساختار تقسیماتی 10 کیلووات عبارت از 47 چشمک‌های نمود زمانی معاصر عوض کرده شدند. عین حال زیرسازی منطقه صنعتی و اهالی کوچه‌های جبار رسولوف، سعدی شیرازی، اسدالله غلاموف، مایاکوفسکی و محله‌های راه نو، مهنت‌آباد، ارباب خاتون، نظامی گنجوی و غیره ها را با برق تامین نموده. خراجات شبانه روزی زیرسازی در فصل زمستان 540 هزار کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. زیرسازی مذکور 18480 مشتری را با برق تامین می‌نماید که از این شماره 17480 مشتری معیشی بوده، باقی مانده کارخانه‌های صنعتی و تجارتی می‌باشند. بعد از تجدید زیرسازی و تامین آن با تجهیزات برقی معاصر، شماره صدمه‌های تکنولوژی نسبت به سالهای 2017 3 مرتبه کم گشته. صفت تامینات برق نیز بهتر و صرف تکنولوژی برق نسبت به سال 2017 به مقدار 1.4% کم شده است. باید ذکر نمود که بار اول در زیرسازی برقی مذکور ساختار تقسیماتی 10 کیلووات دو قبطه با واسطه‌های حمایه میکروپروسسوری و کار فایده‌ناکیشان بلند در استفاده قرار داده شده است که خدمت‌رسانیشان آسان و قلای میباشند. این همه پیشروی‌ها در ساحه رشد انرژتیکا در دوره صاحب استقلالی به واسطه با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت سزاوار تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی عملی گشته ایستادند. امروز нишасти сеҷониба дар шакли видеоконференсия байни ҷумҳурии Тоҷикистон, Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар сатҳи вазирони корҳои хориҷӣ доир гардид. Дар нишасти мазкур вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва муовини котиби давлатии Штатҳои Муттаҳидаи Америка иштирок намуданд. ҷонибҳо омодагиро барои иштирок ва ҳамкорӣ бо мақсади мусоидат кардан ҷиҳати пойдории сулҳ, таъмини амният ва густариши иқтисодӣ изҳор доштанд. зимни муколама мавзӯъҳои ҳамкориҳои се кишвар дар соҳаҳои сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ, энергетика, рушди захираҳои инсонӣ матраҳ гардиданд. таъкид гардид ки масъалаҳои муборизаи муштарак бо терроризм, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таҳкими сарҳад самти муҳими ҳамкорӣ байни кишварҳо мебошад. ҷонибҳо изҳор доштанд ки дар бартараф кардани паёмадҳои бемории COVID-19 ҳамкориро идома медиҳанд. امروز در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ملاقات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با هیئت آموزگاران، دانشجویان و کارمندان مسئول اکادمی دایر گردید. گفته شد که با مقصد هرچه بیشتر فراهم آوردن جایهای نویکاری، تقویت اقتدار استحصالی و در این زمینه غنی نمودن بودجه کشور، صنعت کنونی با سرعت مملکت هدف 4 ملی اعلام کرده شد. مشاهده‌ها نشان دادند که محض با عاقلانه استفاده بردن اشیاء خام صنعتی و محصولات کشاورزی ما در سمت کارکرد محصولات‌های گوشتی و شیری و اردی با دستاوردهای خوب نائل گردیده‌ایم. وکیلان مردمی در برابر اندیشه‌های تحلیلی و بررسی فعالیت وکیلی خود همزمان با سوال و درخواست انتخاب کنندگان پاسخ گفتند. барномаи ахборро идома медиҳем. таърихи ҷашни наврӯз ки аз қаҳри ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад, бо сарнавишти пурпечутоб вале пури ифтихору ибратомӯзи халқи тоҷик робитаҳои ногусастанӣ дорад. мардуми фарҳангсолори тоҷик ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта, онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хаттиву шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос кардаанд. ҳоло хурду бузурги Тоҷикистон ба наврӯз ва суннату оинҳои он арҷ мегузоранд, барои дар сатҳи баланд доир намудани он омодагӣ мегиранд ва ин суннати деринаро бо шодмониву нишоти хоса таҷлил мекунанд.
гузоштани бузургтарин табақи сабзаи суманак, густурдани дастурхони наврӯзӣ, дарахтони пургул, гулҳои рангоранг ва дигар ороишоти наврӯзӣ дар маркази шаҳри Душанбе далели ин гуфтаҳо ба ҳисоб мераванд. Сабзаи суманаки гузошташуда дар пойтахт баландтарин дар ҷаҳон аст. хотиррасон бояд шуд ки ҷашни наврӯз бо ташаббуси ҷониби Тоҷикистон ва пешвои миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ ҷаҳонӣ гардид ва дар сатҳи байналмилалӣ таҷлил карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. соли дуюм аст ки бузургтарин табақи сабзаи суманак, рамзи баҳору наврӯз дар маркази пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе гузошта мешавад. баландии сабзаи суманак 30 метр ва паҳноии табақи он 16 метрро ташкил медиҳад. ҳамчунин дар паҳлӯи ин рамзи наврӯзӣ дастурхони 7 син ва 7 чин ороста шудааст. ба ин ҳад истиқбол аз ҷашни байналмилалии наврӯз аз он далолат медиҳад ки воқеан Тоҷикистон ватани наврӯз аст. این آرایش هایی که ما پیراستگی هایی که آینه بندی هایی که در شهر میبینیم اصلا اون رسم قدیم تاجیکان است که از زمان شاهنشاهی های قدیم در نوروز چندین روزها شهرها را آرام میدادند، مردم به این جشن آماده میشدند و همین یک نوع نیروی حیات انگیز، حیات بخش و حیات آور نوروز امروز در روزگار ما در دوشنبه عزیز ما در پایتخت ما از نو احیا شده است. دستورخوان نوروزی در میدان دوستی 10 متر درازی و 6 متر پهنایی دارد. در خوان نوروزی عنعنه‌های این جشن باستانی با رمزهای خاص و پررنگی انعکاس یافته است. امروزها در این میدان کاملا فضای نوروزی حکم فرماست. به خاطر سیر و سیاحت آگاهی بیشتر از تاریخ و افتخار و سرفرازی از این جشن باستانی همه روزه هزارها نفر ساکنان و مهمانان پایتخت به این میدان تشریف می‌آورند. دانشمندان میگویند اقدام رهبریت شهر دوشنبه به آن باعث می‌گردد که تاجیکان همچون میراثبران اصیل این جشن باستانی تاریخ زیاد از 6000 ساله آن را با رسم و آیین و عنعنه‌های دیرینه‌اش به جهانیان بیشتر معرفی نمایند. در میدان مرکزی پایتخت درختان پرگل، گل‌های رنگارنگ و دیگر آرایشات نوروزی نصب کرده شده است. دیواره نمایش گل‌های بهاری با درازی 45 متر و بلندی 3 متر از نوگانی‌های دیگر در این میدان بخشیده به جشن پرشکوه نیاگان نوروز می‌باشد. امروز مهمان دوشنبه شهر شدیم. در مرکز شهر دوشنبه ما با دیگرگونی‌ها یعنی واخوردیم و دیدیم که در اینجا خوان نوروزی گستردن. معلوم است که حقیقتاً تاجیکستان وطن نوروز است و دوشنبه با نوروز خیلی تیاری خوب دیده است. فضای خوبی نوروزی مهیا شده است. چطور که می‌بینیم دسترخوان نوروزی آراسته شده است، سمنک در اینجا گذاشته شده است، اینجا گل شکوفایی شده است. در این فضای آباد و آسوده ما جشن نوروز را تجلیل خواهیم کرد. имсол аз санае ки наврӯз аз ҷониби созмони милали муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эълон гардид 11 сол сипарӣ шуд. инчунин дар майдон конструксияи наврӯзӣ бо курраи замин ва навиштаҷоти наврӯз муборак гузошта шудааст. نه تنها میدان مرکزی به این حد زیباست، در دیگر کوچه و خیابان‌های پایتخت نیز رسم و آیین این جشن باستانی انعکاس یافته است. همزمان از 21 تا 25 مارس به استقبال نوروز خجسته‌پی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه چاره‌بینی‌های علمی و فرهنگی برگزار کرده می‌شوند. به تاکید دانشمندان این جشن بزرگ با شرافت آزادی و صاحب استقلالی تاجیکستان نه تنها به مقام رسمی صاحب گردید، بلکه با تلاش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حیث جشن احیای طبیعت و زیبایی مقام بین‌المللی کسب کرد و امروز در سراسر عالم تجلیل کرده می شود. این برای مردم کهن بنیاد تاجیک افتخاری بزرگ و باعث سربلندی و سرفرازی هر یک ساکن تاجیکستان می باشد. در همه این البته خدمت پرزیدنت کشور ما خیلی بزرگ است و احساس کردن ارمان‌های مردم و در وجود زندگی ملی ما شناختن و بیرون آوردن مهمترین ارزش‌ها، مهمترین رمزها این کار پرزیدنت ما بود که نه فقط بیرون آمد و از نو به خاندان ما، به روزگار ما، به وجود معنوی ما وارد شد، بلکه در سطح در وسعت جهان هم پرواز کرد و این پیام‌های ملت ما را که از استقلال خودش را با استقلال معنویاتش به هم پیوست به تمام جهان رسانید.
наврӯз бе коронавирус дар тоҷикистон. зеро аз оғози соли равон то ин ҷониб дар тоҷикистон ҳолатҳои сироятёбӣ ба бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. аммо мутахассисони соҳаи тиб риояи қоидаҳои беҳдоштию санитариро ҳатмӣ арзёбӣ мекунанд. хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ягон намуди бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. шаҳрвандоне ки дар ҳамон ҷойҳое ки ҷашнвораҳо ҷашн мегиранд бояд ки ҳатман аз ниқобҳои яккаратта масофаи иҷтимоӣ бояд ки ҳатман риоя кунанд. ҷавҳари таърихию фарҳангии ин ҷашн саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмию ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯст доштану эҳтиёт кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. наврӯз ҳамчун ҷашни покизагӣ ва озодагӣ ва эҳёшавии табиат дар байни мардумони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷашни Наврӯз бо риояи анъана ва суннатҳои хосаш таҷлил мегардад. ҷашни зебои табиат наврӯзи хуҷастапайро тамоми бошандагони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо хусусиятҳои хоси анъанавӣ ҷашн мегиранд. мардуми сарбаланди боми ҷаҳон ин иди зебои табиатро хеле интизорӣ кашида, тамоми суннатҳои неки наврӯзӣ ё хидир айёмро дар рӯзи баробаршавии шабу рӯз таҷлил менамоянд ва як ҳафта пеш барои сазовор пешвоз гирифтани ин иди аҷдодӣ омодагӣ мебинанд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаест ки таърихи беш аз 6000 соларо дорад ва бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни Наврӯзи оламафрӯз соли 2010 аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ҷашни байналмилалӣ эътироф гардида, айни замон тамоми кишварҳои дунё ин иди зебои баҳорро бо шукӯҳу шаъумати хоса таҷлил менамоянд. наврӯз иди қадимии кӯҳан ва бостонии мардуми мост ки таърихан мардуми мо бо умед ва интизориҳои зиёд ин ҷашнро пешвоз мегирифтанд. имрӯз низ мо дар арафаи ҷашни миллиамон Наврӯз қарор дорем ва бо умеду орзуҳои нек ин идро интизорӣ мекашем. моҳият ва фалсафаи Наврӯз ин аст ки табиат бедор мешавад, мардумон бо орзуҳои нек, бо умедҳои нек ба оянда назар меандозанд. хушбахт аз он ҳастем ки имрӯзҳо дар сатҳи кишварамон Наврӯз дар баландтарин мақом таҷлил мегардад ки ин хидмати шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки Наврӯзро аз як ҷашни кӯчаки як мардум ба як ҷашни бузурги байналмилалӣ табдил дод. ҳоло низ омодагиҳо ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи Ҳумоюнфол дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ва ноҳияҳои вилоят авҷи устувор дорад. аллакай маркази маъмурии вилоят шаҳри Хорух бо насби шиору овезаҳо дар нуқтаҳои шаҳр фазои идонаро дошта, ҳар як иdoраву муассиса барои эҳтиром гузоштан ба ҷашни бузурги миллӣ аз тамоми имкониятҳо истифода намуда истодааст. Наврӯз яке аз ҷашнҳои хеле қадимӣ ва аҷдодии мо аст ки мардум ҳамеша ҳамасола ба ин ҷашн бисёр омодагии комил мебинанд ва мехоҳанд ки ин ҷашнро хеле самимона таҷлил намоянд ва чуноне ки мегӯянд ки агар Наврӯзро бо хушнудӣ ҷашн гирем, яъне бо фаровонӣ бо хушнудӣ ҷашн гирем, ҳамон сол то охири сол зиндагии мо бо хубию осоиштагӣ мегузарад. агар гӯем ки Наврӯз як ҷашне аст ки ҷашни ваҳдатгароҳ аст, хато намекунем, чунки дар ин ҷашн ҳама муттаҳид мешаванд, ҳама хешу табор, ҳамсояҳо бо ҳам мепайванданд. ин як ҷашни муттаҳидӣ аст, як ҷашни зиндашавии олам аст, як ҷашне ки моро водор мекунад, моро бо умед мекунад ба зиндагии оянда. бо ҷаҳонӣ гардидани Наврӯзи оламафрӯз хурду бузурги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати ҳифз намудани анъанаҳои неки Наврӯзи муборакқадам ҳамвора талош намуда истоданд ва дар баробари ин ба тозаву озода намудани гирду атроф мароқи беше зоҳир менамоянд. бояд гуфт ки бузургтарин ҷашне ки айни замон хурду бузурги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва тамоми ҷаҳон онро бо як шукӯҳу шаъумати ба худ хос таҷлил намуда истоданд, таҷассумгари ҳифз намудан, тадқиқот бурдан ва эҳё сохтани анъанаҳои неки Наврӯзӣ ва гиромидошти беҳтарин арзишҳои қадимаи мардуми ориёи табор маҳсуб меёбад.
ҷашни наврӯз ки бо ташаббуси тоҷикистон ҷаҳонӣ гардидааст, ҳамасола дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. Ин ҷашни бостонӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва машваратҳои илмиву чорабиниҳои варзишӣ таҷлил мегардад. дар хатлони бостонӣ ҳам накҳати зебои баҳории фасли гулу эҳёи табиат, айёми шукуфтанҳову рустанҳо хуб ба мушоҳида мерасад. махсусан маркази вилояти Хатлон шаҳри Бухтар бо қудуми хуҷастаи баҳори дилафрӯз аз қабл бештар зинат дорад ва сокинони сарбаланди вилояти Хатлон талош меварзанд ки ин ҷашни қадимаву таърихиро дар сатҳи баланд таҷлил намоянд. дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бухтар шиёру навиштаҷоти таҷассумгари тароватҳои баҳори нозанин ва наврӯзи фарӯхпай насб карда шуда дар даромадгоҳи шаҳри Бухтар ва даромадгоҳҳои марзии ноҳияҳои кӯшонёну ҷалолиддини Балхӣ ва шаҳри Леваканд рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ гузошта шудааст. гулҳои рангобаранги баҳорӣ фазои кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Бухтарро муаттару тароватбахш гардонида ба рӯҳияи меҳмонону сокинон шодиву фараҳ ато мекунад. шаҳри Бухтар ҳамчун маркази маъмурии вилояти Хатлон бо омадани Наврӯзи хуҷастапай хурраму гулпӯш гардида ҳама ҷо таровату зебоӣ ба чашм мерасад. имрӯз хоҳ дар ватани ҷоноҷони мо тоҷикистони азиз иди воқеан ҳам байналмилалӣ, иди воқеан ҳам ниёгони мо наврӯзи ҷаҳонӣ ҷашн гирифта мешавад. бояд қайд намуд ки таърихи ҷашнгирии наврӯз ба дарозҳои таърих ғута мехӯрад ва мувофиқи он аҳком ва осоре ки имрӯз мо ба даст дорем, бояд гуфт ки ҳанӯз дар давраи сулолаи пешнодиён, дар давраи шоҳии ҷамшед ҷашнгирии наврӯз ҳамчун оғози рӯзи нав, оғози соли нав ба расмият даромад. тавре маълум гардид наврӯз аз қадимтарин ҷашнҳои милливу мардумӣ буда таърихи 6000 сола дорад. тоҷикон аз гузаштаҳои дур то ба имрӯз ин ҷашни дилафрӯзро бо ҳама расму оин ва суннатҳои неку писандидааш гиромӣ дошта аз насл ба насл мерос мемонанд. деҳаи 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз ҳодисаи табиӣ боришоти аз ҳад зиёд ва пурра хароб шудан бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муҳлати 2 моҳ бунёд карда шуда акнун дар ин рӯстои навтаъсис сокинонаш бо сарфарозӣ ва шукргузорӣ аз истиқлоли ватан наврӯзи байналмилалиро таҷлил менамоянд. мо аз ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорӣ мекунем ки онҳо ба мо ба 72 нафар хонаҳои нави иstiqomati ҳозирӣ сохта доданд. халқи мо ҳама вақт дар ҳозир хушу хурсандона зиндагӣ карда истодем. мана наврӯз гузаронида истодем. наврӯзи ин иди қадима аст, наврӯзи байналмилалӣ аст. дар гузашта ҳам занону бонувон пироҳанҳои зебои чакану атлас ба бар карда ба баҳори файзбори ватан тароват ва зинати тозаи ато мекарданд. кадбонуҳои моҳири деҳаи навбунёди ноҳияи Хӯросон хӯрокҳои антиқаи миллӣ омода карда ин мероси аҷдодиро ба наврасону гулдухтарон низ омӯзиш медиҳанд. дар наврӯзӣ модарони мо суманак, оши бурида, гандум кӯвак, қурутоб, таҳмол ҳаст, самбуса ҳаст. ҳаминро тайёр карда дар наврӯзӣ омодагӣ мегиранд. номнавист шудани наврӯз дар ин созмони ниҳоят бо нуфузи умуми ҷаҳонӣ худаш аз асолати таърихии ин чиз собит намояд. бояд қайд намуд ки имрӯз дар 13 кишваре ки аъзоёни давлатҳои ҳавзаи наврӯз дохил мешаванд ва ҳамаи онҳо пеш аз ҳама Тоҷикистонро ватани наврӯз медонанд. дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ калонтарин рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллиро гузоштанд. рамзи суманаки наврӯзӣ дар ноҳия 8 метр баландӣ ва 15 метр паҳноӣ дорад. ҳамин гуна дар ноҳияҳои Хӯросону Кӯшонён низ зеботарин ва бузургтарин рамзи наврӯзиро гузошта маркази ноҳияҳоро ба гулкорӣ ва сабзу хуррамгардонӣ ба наврӯзи байналмилалии соли 2021 омода карданд. Абдурозиқи Азиз, Зубайдуллои Қодир, вилояти Хатлон, Ахбор.
در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختلان سال روان جشن نوروز بین‌المللی با افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون ساحه‌های اقتصادی اجتماعی و برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی تشکیل کرده می‌شود. مورد ذکر است که با نظرداشت اهمیت انسانگرایانه و عمومی بشری این نوروز چند سال پیش این جشن بوستانی با تشبث تاجیکستان با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقام بین‌المللی گرفت. گزارش سجفری محمدعلی. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی ملت تاجیک است که آن پیوندگر نسل امروز بر رسم و آیین، مهر و صداقت و عنعنات نیک نیاگان بوده مژده از فرارسی بهار، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی و برابرشوی شب و روز است. در ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختلان هر سال ساکنان این جشن اجدادی را با رعایت آیین و سنت‌های باستانی، آغاز معرکه کشت و کار بهاری و وسعت کارهای آبادانی و سازندگی با شکوه و شهامت خاصه استقبال می‌گیرند. این جشن از هویت ملی تاجیکان گواهی می‌دهد. ما اگر وقتی که سری دهات کلاب میکنیم می‌بینیم که مردم از حالا دیگر که برف آخران بارید رو به پاککاری کوچه‌ها، گلگشت‌ها میباشند و پاککاری این ساله ما ویژه مخصوص است برای آنکه همه با یک دل و یک اندیشه میباشند که ما باید به طریق خاصه نوروز را پیشواز گیریم. در دوره آمادگی‌ها به تجلیل جشن بین‌المللی نوروز امروزها در ناحیه میر سعید علی حمدانی طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی در همه دهات کارهای آبادانی و کبوترکنی و تازه آزادان نمودن محل با مرام ادامه داشته نزد هر یک تشکیلات و مؤسسه گلگشت‌ها کوچه و محله‌ها و دهات ناحیه با شعار و آوازه‌ها و رمزهای نوروز زینت تازه کسب نموده است. ساکنان ناحیه امسال نیز اقدام گرفتند که جشن بین‌المللی نوروز را با افتتاح یک قطار انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون، تشکیل چهاربینی‌های فرهنگی و احیای عنعنه‌های ملی تجلیل نمایند. در ناحیه‌های منطقه کلاب به خاطر پرشکوه و احساس بلند خویشتن‌شناسی استقبال گرفتن جشن نوروز در نزد هر یک مؤسسه مرکز جماعت‌های شهرک و دهات چون نشان احیای طبیعت رمز جشن بین‌المللی نوروز گذاشته شده است. سال گذشته با تشبث پیشوای معظم ملت درباره یک درخت نوروزی درست کردن در کارخانه‌ها، در خانه‌ها، در گذرها یک چیزی نو است که در حقیقت معنی بلندی دارد. نشانه‌های زندگی از ابتدا تا امروز آمده در همین رمز بسیار واقعی و بسیار نظررس نشان داده شده‌اند. در ناحیه فرخار نیز ساکنان آمادگی‌ها را به تجلیل این جشن اجدادی وسعت بخشیده در همه جماعت‌های شهرک و دهات و تشکیلات و مؤسسات شعار و آوازه‌های نوروزی نصب گردیده است. در ناحیه با رعایت آیین‌های این جشن باستانی از جمله تازه‌کاری و سبزگردانی محل زیست، احیای سنت‌های نیک نیاگان، تشکیل چهاربینی‌های فرهنگی و سیر و گشت عمومی ساکنان امسال نیز جشن نوروز پرشکوه و خاطرمان تجلیل کرده می‌شود. ما که در عرفه جشن نوروز قرار داریم می‌بینیم که مردم با یک دلگرمی به عرف و عادت‌های نوروزی، به عادات نوروزی، به همه سنت‌های نوروزی آمادگی دیده ایستادند. امسال هم ساکنان ناحیه فرخار جشن نوروز را در سطح عالی استقبال می‌گیرند. در ناحیه واسه نیز بخشیده به استقبال جشن بین‌المللی نوروز تشکیل یک سلسله چهاربینی‌های جشنی به نقشه گرفته شده است. عموما در ناحیه‌های منطقه کلاب ولایت ختلان ساکنان فرارسی بهار و تجلیل از این صنایع فرخنده را مرحله نوی وسعت کارهای آبادانی، زمینه گذاشتن بر رشد ساحه کشاورزی و استقبال شایسته از جشن‌های مهم و تاریخی سال روان ارزیابی کرده همگان اقدام گرفتند که جشن نوروز را در سطح بلند با رعایت آیین و سنت‌های نیکش تجلیل نمایند. اهل جامعه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت جشن بزرگ ملی نوروز جهانی را با روحیه افتخار و با آمادگی‌ها استقبال می‌گیرند. نوروز در هر خانواده، محله، دهه، شهر و ناحیه با اجرای همه سنت و عنعنه‌های نیک و سازنده‌اش استقبال و جشن گرفته می‌شود. گزارش روزعلی رحمان و الیاس بابوجان. наврӯзи хуҷастапай ба суғди бостонӣ пайки шодию шукуфоӣ меоварад. дар шаҳру деҳи вилояти суғд ҳамагон бо рӯҳии фараҳмандонаи ин айёми гулу сабзаву шукуфтанҳо ҷашни миллии наврӯзи оламафрӯзро истиқбол мегиранд. дар ҳар мавзеи вилояти суғд, дар ҳар оила, маҳалла, деҳа, шаҳру ноҳия нафаси тозаи наврӯз расида ба ҳамагон рӯҳии болида мебахшад. ҳар нафар ифтихор дорад ки тоҷикистон ватани наврӯз аст ва ин далел боз боиси ифтихор аст ки наврӯзи бостонӣ ҷашни ҷаҳонӣ гардидааст. این جشن که از دو کلمه صرف تاجیکی و نو و روز عبارت است بار دیگر گواهی میدهد که ما و شما وارثان این میراث هستیم، وارثان این جشن بزرگ هستیم و واقعا چنانی که شاعر میگوید
همه جا تنتنه نوروز است. تاجیکستان وطنی نوروز است. باعث افتخار ما است که در مجمع 64 سازمان ملل متحد سال 2010 جشن نوروز همچون عید بین الخلقی اعتراف کرده شد و امروز نه تنها کشورهای حوزه نوروز بلکه تمام دنیا از این جشن استقبال میکند، زیرا خصوصیت این جشن برای بنی بشر موافق است، یعنی رسیدن به خرسندی، رسیدن به روز نو. با شرافت استقلال، ماهیت و اصالت تاریخی، سنت و عنعنه‌های این جشن قدیمه احیا و زنده گردیده در وجود هر نفر و در فضای هر یک خانواده در موضع و محل گوناگون ولایت سوخت عنعنه‌های این جشن قدیمه اجرا کرده می‌شوند. نوروز که از جشن‌های سنتی مردم تاجیک است که یک رکن خودشناسی ملی، رابطه نسل‌ها، پیوند دیروز و امروز و فردا است. زیرا چنانه که ما می‌دانیم تاریخ نوروز بیش از 6000 سال است و هنوز در دوران قدیم گذشتگان ما نوروز را جشن می‌گرفتند و افتخار داریم که ما همچون میراثبر این فرهنگ، میراثبر این عید در شکوه و شهامت و در شکل نو گذشتن نوروز سهم می‌گذاریم. خصوصا تجلیل نوروز در زمان استقلالیت خیلی با شکوه و شهامت نو و سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی سرور معظم کشور ما محترم امام علی رحمان وابستگی دارد و خودشان چندین سال است که نوروزهای ملی ما را سروری میکنند و جشن‌های خیلی باشکوه برپا میگردد. چون این آمادگی ها به نوروز امروز در همه 22 محله شهر خوجند و همه دهه و محله های ولایت شهادت زنده و پاینده بودن عنعنه های نکوی نوروزی است. ساکنان شهر خوجند از شرافت استقلال، احیای جشن های ملی و تازه‌کاری ها به افتخار نوروز جهانی روحی بالیده دارند. من همچون یک شهروند تاجیکستان به شهر عزیز خوجند می‌نگرم و میگویم که شکر از آن که استقلالیت امروز با تشبث و ابتکار جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی نوروز را جهانی نمودند. تمام گوشه و کنار شهرمان خیلی زیبا است. امروز ما در مرکز شهر خوجند این یک باغ شهر را برپا نمودند که برای ما این یک خرسندی کلان آورد و همه من باوری کامل دارم که با یک روحی بالیده آمده در این باغ شهری زیبا نوروز را خرسندانه استقبال میگیرند. در شهر خوجند باغ‌های فرهنگی و فراغتی، گلگشت و خیابان‌ها آباد و زیبا و موضع‌های نوروزی‌ها می‌گردند. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند در میدان مرکزی شهر نوروزگاه ایجاد شده مکان محفل و چاره‌بینی‌های تجلیل و ارجگذاری به جشن بزرگ ملی میباشد. در نوروزگاه خوجند رمز جشن نوروز 7 طبق سمنک و درخت سرحاصل زردآلوی غرق گل تجسمگری رسیدن به روز نو، احیای طبیعت و ایام گل و سبزه حاصل فراوان کشاورزان و آرزوهای نکوی ساکنان میباشد. در مرکز همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نوروزگاه‌ها ساخته باغ و گلگشت‌ها تازه و آباد گردیده مکان نوروزی‌ها میباشند. در قسمی از محله و دهه‌ها با افتخار و شکرگزاری از نعمت استقلال، احیای جشن ملی، محفل‌های نوروزی آراسته می‌شوند. اهل جماعت دهات اسفسار ناحیه باباجان غفورов نوروز را با آمادگی‌های دسته‌جمعانه با اجرای همه سنت و عنعنه‌های نکوی و سازنده‌اش جشن می‌گیرند. روزعلی رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. бино ба маълумоти расмии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ аз 31 декабри соли 2020 то ба имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ягон ҳолати сироятёбӣ ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. айни замон вазъи эпидемиологии мамлакат мӯътадил арзёбӣ мегардад. новаз аз натиҷаҳо мутахассисони соҳат тавсия медиҳанд ки бояд аҳолӣ риояи қоидаҳои беҳдоштиро дар мадди аввал гузоранд. гузориши зулфия раҳимзода дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ба қайдгирии бемории коронавирус дар мамлакат тамоми имкониятҳоро истифода намуда ҷиҳати саривақт ошкор намудани ҳолатҳои сироятёбӣ, пешгирии паҳншавӣ ва таъмин намудани беморхонаи муассисаҳои тиббию профилактикии шаҳру ноҳияҳо бо таҷҳизоти тиббии зарурӣ, доруворӣ ва маводҳои безараргардонӣ чораҳои қатъӣ ва мушаххасро шабонарӯзӣ амалӣ намуд.
این است که وضع اپیدمیولوژی مملکت معتدل گردید و طی 2 ماه و 18 شبانه روز این جانب یگان حالت سیرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. خرسندی آور است که امروزها در نقطه‌های تشخیص رنگینی مؤسسه‌های طبی انبوه آدمان نوبت نمی ایستند و بنا به معلومات رسمی دعوت یاری تجلیلی نیز به مراتب کم گردیده است. امروز وزارت تندرستی از 31 دکبر تا همین روز یگان نمود گرفتاری بیماری کرونا ویروس را به قید نگرفته است و تمام مؤسسه‌های جمهوری که پیشتر گرفتاران بیماری کرونا ویروس را تبابت می‌کردند عاری از گرفتاران بیماری کرونا ویروس هستند. یعنی این مؤسسه‌ها حالا به فعالیت مقرری برگشتند. یعنی همون بیمارانی که پیشتر تبابت می‌کردند همانها را تبابت کرده ایستادند. در برابر این همون ستادهای وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یعنی گردش‌های خانگی تا حال ادامه دارد. نوابسته از آنکه پهنشوی سرایت کرونا ویروس در مملکت پیشگیری کرده شد و وضع اپیدمیولوژی معتدل گردید، اهالی نباید نسبت به سالمی خود به پرواگی ظاهر نماید. از آن که در جمهوری تاجیکستان بیماری کرونا ویروس نیست، ما باید به تشویش نباشیم. چون که این بیماری حالا هم در بعضی از نقاط جهان بیدادگری میکند. یعنی این معنای آن را دارد که حالا جامعه جهانی یعنی کره زمین انسانیت از این بیماری خلاصی پیدا نکرده است و ما باید تا زمانی که این بیماری از تمام دنیا نیست می شود باید همان توصیه طبیبان پوشیدن نقاب، فاصله اجتماعی، شستن دستان را رعایت کنیم. عملی نمایی تدبیرهای بهداشتی از مسئولیت نوکی هر نفر اوید بر رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگین شخصی وابستگی دارد. توصیه می‌دیم که همه وقت آماده باشیم، همه وقت همین طلبات‌های سانیتری گیگینی را رعایت نماییم. از جمله به خصوص در مورد من در پیش انا نوروزی بین المللی قید گرفته می‌شود و در شهر نوی جمهوری تاجیکستان این معرکه گذرانده می‌شوند. برای هم توصیه می‌دیم که هر یک شهروند طلبات سانیتری گیگینی را رعایت نماید. به خصوص با رجای نقاب فاصله اجتماعی را رعایت کنند و گیگین شخصی دستور را تست شویا و با معلومات آنتیسپتیکی به ضرر نمایند. هر نفر باید نسبت به سالمی خود و نزدیکان فارغبالی ظاهر نکرده برای اجرای قرارهای ستاد جمهوری اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی برای پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سرایت کووید 19 و توصیه طبیبان مسئولیت داشته باشد. زلفیه رحیم‌زاده، بهادری قربان، سنگین مراد ابراهیم، اخبار. ҳамасола таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор мегардад. тадбири мазкур дар доираи татбиқи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо амри президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و جهت رشد تفکر تکنیکی و سه نمودین جهانبینی علمی دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراع‌کاری و نوآوری، پیوسته علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه با آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین دریافت استعدادهای نو در این سمت همه‌ساله آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار کرده می شود. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار می گردد. از این رو با مقصد جلب خوانندگان به فن‌های دقیق همه شرایط ها رو برای گذراندن این آزمون علاقه مهیا کرده ایستاده‌اند که خوانندگان در این آزمون فعالانه اشتراک نمایند. هدف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از اعلام و پیش گرفتن چنین تشبس‌ها بلند برداشتن سطح سواد و معرفت‌ناکی مردم و در نوبت اول نورسان و جوانان، تقویت حس ملی، وطن‌دوستی و وطن‌پروری، توسعه دایره دانش و جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علم‌های دقیق و طبیعی در مملکت میباشد. در آزمون نوبتی استعدادهای نورس و جوان دانش و مهارت خویش را سنجیده در آینده برای پیشرفت علم‌های ریاضی و دقیق و طبیعی نقش ارزشمند می‌گذارند. در مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه با مقصد اشتراک فعالانه خوانندگان با آزمون مذکور آمادگی‌ها در سطح بلند
ба роҳ монда шудааст. خوشبختانه با تشبث اقدام پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سراسر کشور آزمون این فروغ معرفت برگزار می‌گردد. مقصد از برگزار گشتن این آزمون پیش از همه وسیع نمودن جهانبینی و بالا برداشتن سطح دانش خوانندگان، اینچنین رشد 20 سالگی فن‌های طبیعت‌شناسی، ریاضی و دقیق میباشد. این آزمون دارای 7 نامیناسیون بین خوانندگان و دانشجویان برگزار می‌گردد. دور مکتبی این آزمون در لیسه ما نیست ماه اپریل برگزار می‌گردد که خوانندگان لیسه ما با آن تیاری جدیدی داشته‌اند تا اینکه در آن فعالانه اشتراک نمایند. اعلان شدن سال‌های 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف که هدف آن بازم بهتر برای ماندن آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی همچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس میباشد، اقدامی سری وقتی و مؤثر محسوب می‌یابد. باباکان امینزاده، بهادر قربان، بهادر حسنزاده، اخبار. موضوع دیگر استحصال ماهی در شهر وحدت نسبت به چند سال قبل بیشتر گردید. در این سمت خوجگیداران فعالیتی بازثمر دارند. همزمان در شهر وحدت نزدیک به 50 خوجگی ماهی پروری فعالیت داشتند. آینده باز 45 خوجگی در این سمت تأسیس داده می شود. گزارش در این خصوص. соҳаи моҳипарварӣ дар шаҳри ваҳдат бахусус дар деҳоти симиганҷ шӯянгарон абдулло абдулвосиф ва ромид бо истифода аз шароити имконоти мавҷуда рушд мекунад. бо мақсади афзун намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ дар ин самт соҳибкорон ба соҳаи моҳипарварӣ солҳои охир таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ даҳҳо ҳавзҳо барои парвариши зотҳои ба иқлими минтақа мутобиқ бунёд намудаанд. танҳо дар 5 соли охир дар шаҳри ваҳдат наздик ба 50 хоҷагии моҳипарварӣ таъсис ёфта, саршумори он тадриҷан зиёд карда мешавад. дар ин мавзеъ ҳудуди ҷамоати деҳоти абдулло абдулвосифи шаҳри ваҳдат дар масоҳати 1 гектар ҳавзҳои замонавӣ барои парвариши моҳӣ бунёд гардидааст ки соласол саршумори он зиёд карда мешавад. парвариши гулмоҳӣ вобаста ба шароити имконоте ки дар ин минтақа фароҳам аст тибқи тавсеяи мутахассисон судовару манфиатбахш арзёбӣ мегардад. аз ин рӯ масъулони хоҷагиҳои моҳипарварӣ дар саргаҳи ташаккулёбии обҳои мусаффои чашмаи рудҳо ҳавзҳои замонавӣ бунёд намуда фаъолияти хешро дар ин бахши хоҷагидорӣ васеъ ба роҳ мондаанд. дар шаҳри ваҳдат тамоюли зиёдшавии ҳавзҳои моҳӣ ба назар мерасад. алалхусус дар ду тарафи ҷараёне ки дайраи кофаниён мегузарад бисёр имкониятҳои хуби парвариши моҳӣ дорем. дар шаҳри ваҳдат асосан дар ҷамоати чӯянгарон, ҷамоати абдулвосиф, ҷамоати ромид шароити хуби парвариши гулмоҳӣ ҳаст. дар ҷамоати деҳоти ромид ду корхонаи калони моҳипарварӣ ташкил шудааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳор, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меҳвари душанбе, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фарел, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди аквапорт бо парвариши гулмоҳӣ нигаронда шудааст. ҳамин хоҷагиҳо талабот ба ин нави гӯшти парҳазӣ бештар гарда бо ин мақсад хоҷагидорон азм доранд дар рушди соҳаи моҳипарварӣ беш аз ҳар вақти дигар саҳми фаъолу назаррас гузоранд. дар мавзеъҳои хушбоду ҳавои деҳаи ромид низ ки дорои манзараҳои нотакрору табиати дилфиреб аст, парвариши гулмоҳӣ ба роҳ монда шуда имтиёзҳои муқаррар гардида барои рушди моҳипарварӣ соҳибкоронро ҳарчи бештар дар ин самти хоҷагидорӣ ҳавасманд намудааст. дар мавзеи яфраки деҳоти ромид тибқи технологияи муосир барои парвариши гулмоҳӣ ҳавзҳои замонавӣ бунёд гардидааст. дар робита ба рушди минбаъдаи моҳипарварӣ дар шафати ҳавзҳо коргоҳҳои инкубаторӣ амал мекунанд ки мутахассисон тариқи усулҳои муосир ва технологияи нави парвариш фаъолияти босамар доранд. тадбирҳои муассири андешида барои рушди соҳаи моҳипарварӣ имкон фароҳам овард. танҳо 2 соли охир истеҳсоли моҳӣ дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 70 тонаро ташкил намуда бо бунёд ба истифода додани ҳавзҳои нав ба 200 тона расонида мешавад. با افتخار جشن نوروز بین المللی و 20 سالگی سازمان همکاری شانگهای که امسال تاجیکستان ریاست سازمان مذکور را به عهده دارد تحت عنوان دوستی جوانان جهان پاینده بود فستیوال برگزار گردید که سیومین فستیوال فرهنگی جوانان خارجی می باشد. اشتراکچیان فستیوال سیوم فرهنگی جوانان خارجی تحت عنوان دوستی جوانان پاینده بود را در درآمدگاه ناحیه عینی با تعامل مهمان نوازی تاجیکانه استقبال گرفتند. گزارش فرهادی رحمت. اشتراکچیان فستیوال سیوم فرهنگی جوانان خارجی تحت عنوان دوستی جوانان پاینده بود را در ولایت فوق درآمدگاه ناحیه عینی نمایان
فرماندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی نویا توسط جوانان و ورزش ولایت سوخت و جوانان نویایان زیرنوای کرنل سورنای و تمامی مهمان‌نوازی تاجیکانه استقبال گرفتند. تدبیر مذکور با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 تا 19 مارس عملی کرده شده. مقصد از برگزاری فستیوال مذکور معرفی فرهنگی ملی، دوست و متحد نمودن جوانان جهان، تشکل دادن زمینه‌های همگرایی جوانان و رشد فرهنگ‌ها میباشد. در ناحیه عینی جوانان از مجموعه تاریخی و فرهنگی و آثارخانه شاعری کلاسیک تاجیک نخیبخان طغرل احراری دیده نموده از حیات و فعالیت و روزگاری شاعر آشنایی پیدا نمودند. سپس در طرفخانه ورزی مرکز نویا از دسترخوان‌آرایی ایرانی و مهمان‌نوازی تاجیکانه بهره‌مند گردیدند. این چاره‌بینی سال روان به افتخار جشن نوروز بین‌المللی و 20 سالگی سازمان همکاری‌های شنغهای که امسال تاجیکستان ریاست سازمان مذکور را به عهده دارد تحت عنوان دوستی جوانان جهان پاینده بود برگزار می‌گردد که سومین فستیوال فرهنگی جوانان خارجی میباشد. جوانان خارجی که در این چاره‌بینی از 12 دولت دنیا اشتراک داشتند یک جهان تأثیرات به خود برداشتند. در فستیوال بیش از 100 نفر جوانان از 12 دولت دنیا و جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایند. جوانان در زمان صاحب استقلالی در بنیاد کارگاه و کارخانه‌های خرد و بزرگ، نقل و راه‌های معاصر و انشاءات مختلف اجتماعی و فرهنگی فعالانه اشتراک نموده، نه تنها پیشرفت استحصالات بلکه با زحمت سازنده، تشبث‌های آبادکارانه و کوشش و تلاش‌های پیوسته‌شان مقام جوانان کشورمان را بلند برداشته در ردیف بهترین بنیادکاران تاجیکستان قرار دارند. حکومت کشور به نیروی توانای جوانان اعتماد دارد. پیشنهاد و ابتکارات آنها را دستگیری می‌نماید و جهت هوسمند گردانیدن و مهیا ساختن شرایط خوب زندگی و تحصیل برای آنها همه تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی می‌کند. برای عملی نمودن سیاست دولتی جوانان حکومت تا به امروز نقشه و برنامه‌های زیادی را تطبیق کرده برای جوانان لیاقتمند و صاحب استعداد جهت آموزش علم و دانش و انتخاب کسب هنرهای زمانوی زمینه مساعد فراهم آورده است. با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز در مرکز مأموری ولایت خطلون شهر باختر برای جوانان فعال ولایت مشورت‌های آموزشی دایر گردید. توجه نمایید. در دایره برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2021 با اشتراک رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در کتابخانه عمومی ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین با جلب 70 نفر جوانان از شهر و نواحی ولایت سمینار آموزشی عاید به تکمیل ملکه کاری کادرها و سروران جوان از حساب راهبران محفل‌های پیروان پیشوای ملت و سازندگان وطن دایر کرده شد. چاره‌بینی‌هایی که امروز ما به نقشه گرفته ایم، یعنی زیر یک هدف، زیر یک مفکوره جهت رسیدن به سعادت نیک زندگی مردم به حساب می رود. هر یک مسئله هایی که به میان گذاشته می شود این تنها به خاطر رسیدن به 4 هدف استراتژی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود و هر وظیفه های گذاشته که برای تامین شرایط زندگی ارزنده، پیشگیری جمعیت از تهدیدهای زمان معاصر و مهمتر از همه در روحیه خودشناسی و خودآگاهی وطندوستی و میهن‌پرستی تربیت نمودن نسل جوان. سابقه‌داران مهنت ضمن سخنرانی از تجربه روزگار خویش به جوانان نقل نموده ابراز داشتند که جوانان امروزه از زمره سعادتمندترین نسل‌های میباشند که دوران جوانی آنها با چنین ایام زیبایی و نصرت، تنجی و امانی، طرب و سرور استقلالیت، همبستگی و همدلی نسل‌ها و پیروی به پیشوای ملت راست آمده است. در آخر همایش به سابقه‌داران و یک قطار جوانان فعال سپاسنامه و افتخارنامه‌های ریاست کار با جوانان ولایت تقدیم کرده شد. در دایره همین سلسله چاره‌بینی‌ها در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر نیز فرم ولایتی در موضوع قانونگذاری درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی نظریه و عملیه آن با اشتراک متخصصان ساحه، جوانان فعال و افسران و سربازان قسم‌های نظامی حدود ولایت دایر گردید. هدف از برگزاری فرم مذکور پیش از همه مورد آموزش قرار دادن پهلوهای قانون نو جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری‌های حربی و خدمت حربی، اجرایش آن را در عمل تطبیق نمودن، به جوانان امروزه ماهیت قانون مذکور فهمانیدن و به این وسیله جوانان کشور را در روحیه وطندوستی و گرامی داشتن ارزش‌های ملی روانه نموده است.
бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. тансияту хонобод бошед.